Nungwaw, panuliante po ining ko kasyonat kay Sakaw, utungata lukayang way pa kunin Pohnpei, nan huya kupur choror kay Sakwaluwat. Ranwat niyasil, ako sriyaysa kisyu, karan kaunor yagat riyaysa klimaw. Ranwat huya ran kasilisa kan huya kupur choror kay Sakwaluwat. Jadan kakatla mo, tayo ba ang katyan ang low-low? O ipaan pakita rin, one paron net, and kakulian tayo tiyo. Uya low-low, ang tungata, uya kupuran ranot. Kalanan kamu speaker. Tayo katin kupuran low-low o sagaran nila. Mailan kupuran patuan, sansal kapakat. Main court samat kamal balat. Sipil program parti sangir o kapatayang at ngal sagaran kapeng dimension kapan ranwat ansok set. Sagara kenir at ngal sagaran kapeng pegran kap kai penrosan o kualigil kesampalkan me penir katen pilayang kidlale and pak yongir ong sapal marpinin ko kasyonat kay Sakaw. Sapil men uya tungal sakar mesiglang. Ran katen kalangan o nilang yala tungal sa utarakan. Pasan kakan warong o sakasakarair. William kitiyo kaki sawaso kaway din sapal mar ngayon saraw. Ngayon kamaran ngayon kaway ran katen pramawi kaya manaman ki. Kamera ini kit kapur, pwede may melel Pwuhng o saraw. Iyang kit nanu yalaman naman naman sangkapan ranwat o kupura memen baika. Sepiling kamarar mepugat nilang kabayanir o atang santol sangkamasi. Amen. Kailangan Senator ko, melel one paron net, pwede low-low ang rutungata, na kumulian kong traitier. Tayo kaya katnana sa malmatay uya kupuro ipaan po na sa Chief Clerk o Lukuran Marakan. Senator Abram. Amay. Senator Kikwabis Jr. Senator Takatui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sonse A. Edgar. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edwards. Senator Stevie J. Edwin. Senator Peche Rigo L. Irons. Senator Aurelio P. Joab. Senator Alfred Sen. Latorre. Senator Denny L. Leben. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tendike Suo Louis. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Makari Miguel. Senator Sheldon G. Nett. Yet ngayon. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Senator Mitroy Simina. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Amay. Quorum, Mr. Speaker. Sansal magtry sa bulman ka quorum, magtry ka katnana sa bulmatay uya kupur. Amawa, katang kupuroya po yung kakulian tayo tiyo uya. Sa bulmatay kapeng, malad sa karan Mexico kapeng lap, tahang kupuran na dilap. Kay po ni, o wawlap, tahang kupuran na raksoko. Paula pang kupuran ni Soko. Paon ko sa ulmarlikan ko, nanalang ko, nangganyay ko. Tabalap Katie, paros palian tiyak, momotso o government, national, state, local. Pilman ko sa ulmatay Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Heraldine Movic. Waon ko siyong kopong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amusyong kopong Kankoros. O saksit, Edingal Wow, Vice Speaker, Honorable Michael, Floor Leader, Honorable
Hapram o Honorable Senator kan Chorus. Lang Samarom o Loiso, Seriso, so masakan o lang kasampal kan Chorus and way makat tapato nan Kalariwat. Men Pohnpei Chorus nan Chamber Wat nan kalal maslikin kalal. Rakat o men paguk tayo na opene nan uya kupurwat o iban ponese samun matay floor leader pan kakalwal tayo uya lamalam tayo uya. Kalangan main Mr. Speaker kasililya main ko Speaker ay tunggal sakratan wow kapacapat kom kupuro bukan kak pacang aja labo mekom ulian getir mumut kesembal wo so to senan wewe saksi di tunggal wong kami wong ke Vice Speaker wong ke melel Honorable Senator kan Chorus I tunggal wawong rel kan me pacang child me sang ranwat nan kalari o pacang kamu Speaker ran maun kaping paya maung men Pohnpei melel rel kan me pacang child dan men kabesa kan Speaker ibil men uliang child dio kasamo yang ajail Senator Simram me paya mau sang menwonin maslik yo ranwat cakak yang pacang child Speaker, kamu keberaya iman sakar kita sama jail tetap kesempaliu dan pasung yau gulak isak elebran wat meeting nan wewe te Zoom and APIL kesempal ben tetap bu Speaker ikamel me utan uli bacail kan me pacang APIL anane yang pacang o ikamel me aban kesempal magcail ban proyek ay sukses so moiteng Mijungon kak tolak na sugis o trailer sa pali o sakset lakap lakisak pause sa matel uya kubur makartay men pajong yata kamagut trailer kak kumalsang nan uya kubur o sa pali o sakset lakap lakisak Mr. Privilege Speaker. Amone ban pona sa kamagutong magprema in pona sa Senator Perez paki point of privilege kami Kalangan Mr. Speaker. Iwawan ki kamagit na miye. Ay tunggal waw ban kubrami Vice Speaker floor. Pre honorable members chorus. Upil wawan ki iralgan bayan child nan kaliran. Mr. Speaker, kayo miye managap kayo makasampal yang child nan kaliran. Shirunok Padawan ia Mararail. Sabuya all kasampalan Pohnpei kai. Women Padawan pagi tak child ka kaskiang rail ulah balan la bolok. Mr. Speaker, ay tungal kapeng o image ay tungal point of privilege. Senator Perez, makadun ko pura kawait yung masansala sang floor leader o ibilab traletin may sangat me kami naman in Legislature in Pacific Ward Pantu Banakulok, Asia Elep, nan Zoom, rupoyaki Senator Licanete sa yang trial po kabinsaleta, me pan ka kulian trial yes Senator Simon. Ani ban patrota sang trial ak trial sila ban korum. Hari amuman makamagit mamiyaw appropriate o try katlay ban ponas mapaita aktay kumalti o sa balban ng lakap pama Senator Simon ban katata patrota sang trial aktay sila ban korum time etre akuliman Hari try katla o iban entertain motion Chorus mautung trial and kumalti sang uyakupur ranwot o sa balban ng lokaisak lakap puwag karabe masansala sang floor leader masani Pwuhng masani so kamagit paitar telpan komal di sang uyak puro sa palpan lakap lokaisak kalangan ko pramay senator ko o trial komal di sang anan wi Kalangan speaker ay ng kaire sa pulnom